ntatinya kurwanira mu ruga rw'umwanzi, yewe nta nubwo ajya hagahenge umwanzi kabone naho yaba mubwiye ngo mbabaranywe ku mazi ndumva icyaka kigiye kumitana. Azwiho guhangana bikomeye no mu butayu, ntajya atinya izuba n'ubushyuhe bwaho. Afite ububasha bwo guhuma amaso abamuhiga bose, maze ubundi akambuka uruzitiro rw'urugamba intsinzi igataha Kampala na Mirembe. Amashyi n'impundu bikamwuzuraho mu rujya n'uruza n'akarasisi ka gisirikare, udasize n'imitako y'abaturage iba yazengurukijwe aho agomba kunyura yemye. N'umujenerali wa Uganda, akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa. Yabaye umuyobozi w'ingabo zidasanzwe Special Force Commander kuva mu mwaka wa 2008 kugeza muri 2017, nanone kandi kuva mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2020 kugeza mu mwaka wa 2021. Aha naho yabaye mu gisirikare cya Uganda muri force kuva ku 24 Kamena 2021 kugeza ku 4 Ukwakira mu mwaka wa 2022, nubwo yakuweho nyuma ya Twitter ivuga ko yashoboraga gufata Nairobi, umurwa mukuru w'igihugu cya Kenya. UPDF ndetse na Special Force Commander byombi byashinjwaga gukoresha ingufu zikabije, kimwe ndetse no gushimuta. Muhoozi Kainerugaba n'abandi bayobozi bakuru bavuzwe mu kirego cy'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Mu mwaka wa 2017 Muhoozi Kainerugaba agizwe umujyanama Perezida Yoweri Kaguta Museveni, bituma havugwa ko yiteguraga kuba Perezida wa Uganda. Yatangaje ko kwiyamamaza ko ku ya 15 Werurwe 2023, nubwo se nawe Yoweri Kaguta Museveni agaragaza ko aziyamamariza kongera gutorerwa kuyobora igihugu cya Uganda. Ku itariki ya 30 Ugushyingo mu mwaka wa 2021, Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagabye igitero cya gisirikare mu burasirazuba bwa Kongo bise Operation Suja, yari yowe na Muhoozi Kainerugaba. Impamvu yavuzwe ngo kwari kurwanya umutwe w'inyeshyamba zo muri Uganda Allied Democratic Force ADF. Ikaze mu buzima budasanzwe bwa General Muhoozi Kainerugaba, indwanye karabutaka kandi karundura ku butaka bwa Uganda ndetse no mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba. Muhoozi Kainerugaba yavutse ku itariki 24 ukwezi kwa 4 mu 1974 i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Avuga kuri Yoweri Kaguta Museveni na Janet Museveni. Se ndabara Perezida Yoweri Kaguta Museveni yabaye Perezida wa Uganda kuva mu mwaka wa 1986 igihe ari kumwe na Fronasa, umwambaro w'inyeshyamba yayoboye mu gihe cyo kurwanya ingoma y'igitugu ya Idi Amin Dada n'abari mu buhungiro bari bafite icyicaro mu gihugu cya Tanzania. Muhoozi Kainerugaba yakuriye mu muryango wa Gikristo. Yavutse ubwa kabiri mu myaka ye ya mbere mu gihugu cya Uganda. Mu mwaka wa 1999 Muhoozi Kainerugaba yashakanye na Charlotte Nankunda Kutesa. Muhoozi Kainerugaba kandi yize amashuri mu gihugu cya Tanzania muri Mount Kenya Academy mu gihugu cya Kenya ndetse no muri Sweden. Se amaze kuba Perezida wa Uganda mu 1986, yize mu ishuri ry'ababyeyi rya Kampala King's College Budo na College Mutagatifu Maria Kisubi. Yarangije amasomo mu mwaka wa 1994. Muhoozi Kainerugaba yemerewe kwinjira mu ishuri rya gisirikare ryo mu gihugu cya Misiri, aho yakuye amasomo ya societe ndetse n'abayobozi ba batayo. Yize kandi mu ishuri rya Karama Armored Warfare Training. Mu mwaka wa 2007 yemerewe kwiga umwaka umwe mu ishuri rikuru ry'ingabo za Amerika i Fort Leavenworth muri Kansas. Arangiza muri Kamena mu mwaka wa 2008. Nyuma y'ibi kandi Muhoozi Kainerugaba yarangije neza muri gahunda y'umutekano y'igihugu mu ishuri rikuru ry'ingabo z'igihugu cya Afrika y'Epfo. Muhoozi Kainerugaba ntabwo afite impamyabumenyi mu burezi bwari bwo bwose butari ubwa gisirikare nyuma y'amashuri yisumbuye. Ntibizwi neza niba yarashoboye kurangiza kaminuza muri kaminuza ya Nottingham mu Bwongereza, aho hari amakuru avuga ko ngo yari afite igihe cy'imyaka 2 yo kwiga icyiciro cya 2 mu bijyanye na politike y'ubumenyi guhera mu mwaka wa 1996 kugeza mu mwaka wa 1998, ariko gahunda n'imyaka 3 si 2 gusa. Mu mwaka wa 1999 Muhoozi Kainerugaba kandi yinjiye mu ngabo z'igihugu cya Uganda UPDF, Uganda People's Defense Force, ku ntera y'umusirikare mukuru, maze arangiza mu mwaka wa 2000 mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Royal Sandhurst, ishuri ryigisha imyitozo y'abasirikare b'Ubwongereza. Yahise azamurwa mu ntera muri UPDF, nubwo benshi mu bahoze bakwana na NRA nka Museveni, David Sejusa na Kizza Besigye barwanyije igitekerezo. Muri Nzeri mu mwaka wa 2021 Muhoozi Kainerugaba yazamuwe mu ntera agirwa koloneli.
mu ntangiriro za 2012 Muhoozi Kainerugaba yiyandikishije mu ishuri kuri ry'ingabo za Afurika y'Epfo muri gahunda y'umutekano w'igihugu. Mu gihe muri Kanama 2012 yazamuwe mu ntera agirwa Brigadier General, agirwa umuyobozi w'ingabo zidasanzwe za Uganda. Muri 2013 na 2014 Muhoozi Kainerugaba yari umwe mu bayobozi bakuru ba UPDF boherejwe muri Sudani y'Amajyepfo gushyigikira guverinoma ya Sudani y'Amajyepfo nyuma y'imirwano yabereye i Juba hagati y'udutsiko twari duhanganye na SPLA. Mu mwaka wa 2017 Muhoozi Kainerugaba yagizwe umujyanama mukuru wa perezida ku nshingano zidasanzwe, umwanya yarafite kugeza mu kuboza kwa 2020. Yabaye kandi umuyobozi w'ingabo zidasanzwe Special Force Commander kuva mu mwaka wa 2008 kugeza muri 2017. Nanone kuva mu kuboza kwa 2020 kugeza 2021 muri Gashyantare 2019 Perezida Yoweri Kaguta Museveni se wa Muhoozi Kainerugaba yamuzamuye mu ntera amugira koloneli, urwego rwa kabiri rwo hejuru mu ngabo za UPDF nyuma ya generali. Muri Kamena mu mwaka wa 2021 Muhoozi Kainerugaba yagizwe umuyobozi w'ingabo zirwanira ku butaka za Uganda UPDF, asimburwa na Lieutenant General Peter Elweru uwungirije umwungirije. Birazwi ko Elweru yategetse igitero kibi cyagabwe ku ngoro ya Rwenzururu mu burengerazuba bwa Uganda mu Gushyingo kwa 2016, aho yategetse UPDF kurasa ku banzi b'ibwami ba Rwenzururu, n'igitero kandi cyahitanye abarenga 100 muri bo. Mu mwaka wa 2013 General David Sejusa Tinyefuza yanditse ibaruwa asobanura gahunda yari igamije ko ngo Muhoozi Kainerugaba yasimbura nka Perezida Yoweri Kaguta Museveni ku butegetsi, ndetse kandi akaba perezida w'igihugu cya Uganda. Sejusa yabwiye BBC ko Uganda yo ubwayo ihinduka ingoma ya politike. General Muhoozi Kainerugaba ibi yarabihakanye. Ibaruwa yatumye guverinoma yibasira cyane itangazamakuru, bityo igipolisi cya leta kigota Daily Monitor iminsi irenga 10, mu gihe benshi mu banya-Uganda batunguwe no guceceka kw'amahanga. Tinyefuza ubwe yamaze umwaka wose urenga mu buhungiro mu gihugu cy'Ubwongereza mbere y'uko agaruka mu gihugu cya Uganda, nyuma yaje gufatwa azira kutumvira mu mwaka wa 2016. Ijambo umushinga rya Muhoozi Kainerugaba ntabwo ari kirazira, ndetse bikoreshwa kenshi cyane n'abafana ba Muhoozi Kainerugaba ku mbuga nkoranyambaga. Muri Gashyantare mu mwaka wa 2019 u Rwanda rwafunze umupaka rushinja leta ya Uganda gushyigikira imitwe y'inyeshyamba hagamijwe guhungabanya umutekano warwo. Uganda yashinje guverinoma y'u Rwanda kuneka mu gihugu cya Uganda mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Muri 2019 u Rwanda rwasabye cyane harimo Uganda kureka kwakira abayoboke ba Kigali, ndetse no kurekura abaturage b'u Rwanda bari bashimutiwe mu gihugu cya Uganda. Mu mwaka wa 2022 Muhoozi Kainerugaba yafashe inshingano. Perezida wa Angola Joao Manuel Lorenzo na Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo bananirwa kugera mu mwaka wa 2019 ubwo boherezaga inama enye zahuje Paul Kagame na Museveni. Umupaka mukuru w'u Rwanda ku mupaka wa Gatuna uhuza ibihugu byombi wongeye gufungurwa mu mpera za Mutarama nyuma y'inama yahuje Kagame na General Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi Kainerugaba kandi ntabwo yakwemye kuba umuhuza w'ibiganiro hagati ya guverinoma ya Uganda ndetse na guverinoma y'u Rwanda. Yanabaye kandi umuyobozi w'ingabo zidasanzwe Special Force Commander nk'uko nabivuze kuva mu mwaka wa 2008 kugeza muri 2017. Nanone kandi kuva mu kuboza kwa 2020 kugeza 2021 yabaye umwe mu basirikare bakomeye mu gisirikare cya Uganda UPDF. Mu mwaka wa 2007 yategetse gutsindwa byimazeyo kwa ADF ibundibyo mu gikorwa cy'ingabo za Uganda, aho ingabo z'abanzi 43 mu bayobozi ba ADF biciwe muri iki gikorwa. Mu mwaka wa 2008 yoherejwe kuba umuyobozi wa kabiri muri operation yiswe Lightning cyangwa se umurabyo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni igikorwa cyagenze neza kandi cyateguwe hagamijwe kugira ngo kigabanye ubushobozi bw'imirwano y'inyeshyamba Road Resistance Army igaramba mu mashyamba ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu mwaka wa 2009 Muhoozi Kainerugaba yitabiriye amahugurwa ndetse no gutangiza igikorwa cya mbere cya paratrooper ya UPDF. Abangabo bundi n'abaparakomando bakomeye ba mbere ba Uganda kuva mu mwaka wa 1976. Ku itariki ya 31 Ukuboza mu mwaka wa 2020 nyuma y'iminsi 3 yongeye kugerwa umuyobozi wa Special Force Commander. General Muhoozi Kainerugaba yashyizeho Twitter nyinshi yibasira Bobi Wine. Twitter yatekerejwe cyane n'abagande benshi kugira ngo bateze imbere amaboko nyuma yo kwitwara nabi kwinshi. Yaje gukora iyi Twitter mu masezerano ya miliyoni 17 z'amadolari ya Amerika yo gutanga oxygene y'ubuvuzi yahawe umugore wa Muhoozi Kainerugaba ni societe ya Charlotte yitwa Silverback. Ibi byatumye aregwa ruswa.
mu gihe kandi covid-19 ubwayo yatangiraga muri Kamena 2021. Umushinga wo gutanga oxygene wahuye n'imbogamizi ikomeye, bituma abarwayi benshi ba covid-19 bapfa bazize kubura oxygene. Ku itariki ya 28 Ukuboza 2021, abashinzwe umutekano muri Uganda bafungiwe mu rugo nyuma baza gufatwa. Umunyamakuru akaba n'umwanditsi Kakwenza Rukira nyuma yo gutuka Muhoozi Kainerugaba kuri Twitter. Muri icyo gihe yakoreye icarubozo. Kakwenza ngo yagiranye inama 3 na Muhoozi Kainerugaba aho yagombaga gusaba imbabazi kuri Twitter. Igihe General Muhoozi Kainerugaba yarakira umusirikare mukuru mu ngabo za Uganda People's Defense Force, bamwe bari baranenze uruhare yaherukaga kugira muri politike ndetse no gufata inshingano ubusanzwe zari zaragenewe abadiplomate b'abasivile, nko kwica imyitwarire y'igisirikare cya Uganda ku musirikare mukuru. Urugero, naho yagize uruhare runini cyane mu gusana umubano w'u Rwanda na Uganda, bigera no gufungura neza umupaka wa Uganda n'u Rwanda. Abasirikare bakorana umwete babujijwe kugira uruhare mu bikorwa bya politike muri Uganda nk'uko amategeko ya UPDF y'ubwaya biteganya. Byongeye kandi Muhoozi Kainerugaba azwiho kwishimira ibinyobwa bisindisha, kandi nk'ibyo yanenzwe cyane ku rubuga rwa Twitter igihe yagaragaraga yasinze ndetse anashyiraho tweet zikunze kuvuguruzanya. Bivugwa kandi ko ngo mu itegeko rya UPDF rya karindwi ryo mu mwaka wa 2005 hashingiye ku myitwarire iteye isoni, ingingo y'139 ivuga ko umuntu wo mu ngabo wasinze yaba ari ku kazi cyangwa se atari ku kazi abakoze icyaha kandi abagomba gukatirwa ngashobora gufungwa igifungo kitarenze imyaka 7. Muri Gashyantare 2022, General Muhoozi Kainerugaba yagaragaje ko ashyigikiye cyane igitero cy'Uburusiya muri Ukraine, maze yandika ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ari mukuri rwose. Muri Gicurasi kwa 2021, Muhoozi Kainerugaba yashimye uwahoze ari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, asobanura avuga ko ari we muzungu wenyine yigeze kubaha. Mu Kwakira kwa 2022, General Muhoozi Kainerugaba yitaye ku gutanga ku mugaragaro inka 100 nk'igiciro cy'umugeni ku munyapolitike wo mu Butaliyani Giorgia Meloni. Iki gihe bikaba byari byitezwe ko azaba Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani, akangisha kwigarura Roma niba iki giciro cy'umugeni wubwe acyanze. Ku ya 3 Ukwakira mu mwaka wa 2022, General Muhoozi Kainerugaba yateje ikibazo cya diplomasi muri Kenya ubwo ku rubuga rwe rwa Twitter yateraga ubwoba avuga ko azatera igihugu kandi akigarura Nairobi nk'umurwa mukuru w'igihugu cya Kenya, bituma se Yoweri Kaguta Museveni asaba imbabazi z'iki gitekerezo. Ku ya 4 Ukwakira mu mwaka wa 2022, nyuma y'amakimbirane yagiranye na Kenya, Muhoozi Kainerugaba yakuwe ku buyobozi bw'igisirikare cya Uganda kirwanira ku butaka UPDF. General Muhoozi Kainerugaba azwiho kuba indorerezi acecetse kuri politike ya Uganda. Muhoozi ubwe aherutse kwerekeza kuri Twitter ahita atangira kuvuga ku bibazo byinshi by'imibereho muri politike ya Uganda, ariko hanini yasaga naho ashimira UPDF avuga ko ari ingabo zikomeye ku isi. Mu ijambo rya 2013 yagejeje ku buyobozi bukuru bwa UPDF, Perezida Yoweri Kaguta Museveni yavugaga ibi bya Brigadier Muhoozi, avuga ko yishimiye cyane ko Muhoozi yahindutse umusirikare ukomeye utuje kandi witangira kubaka ingabo. Yewe kandi ntiyawemye kuvuga ko yerekeza ku bikorwa bya General Muhoozi mu kubaka ubuyobozi bw'ingabo zidasanzwe. General Muhoozi Kainerugaba bimwe mu bitangazamakuru ntibyatenye kuvuga ko ngo yakoresheje Twitter mu buryo butunguranye. Akunze kohereza ubutumwa bamwe batabona ngo ko bikwiranye n'umuntu wo mu rwego rw'umwanya afite mu gisirikare ndetse no mu mibereho y'igisirikare cya Uganda. Abinyujije ku rubuga rwa Twitter, General Muhoozi Kainerugaba yagize icyo avuga ku mibanire ya Uganda yacitse intege n'u Rwanda, asezeranya abanya-Uganda kagomba kuvugana na nyirarume Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ngo kugira ngo yongere afungure umupaka w'u Rwanda na Uganda. Umupaka w'u Rwanda na Uganda wafunzwe n'u Rwanda mu mwaka wa 2019 mu myigaragambyo ya diplomasi yashinjaga Uganda kubika no gushyigikira ibintu bya Kigali yabanaga ko bifite uruhare mu gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ku itariki ya 6 Werurwe 2022, nibwo Muhoozi Kainerugaba yifashishije urubuga rwa Twitter atangaza ko umupaka w'u Rwanda na Uganda uzongera gufungurwa ku ya 7 Werurwe 2022. Nyuma y'ubufatanye bwa diplomasi bwabayeho, General Muhoozi Kainerugaba yaje Kigali mu Rwanda mu ntangiriro za 2022. Yashimye imishyikirano avuga ko yagenze neza kandi kubwo yongeye gufungura umupaka. Ku itariki ya 12 Mata 2022, General Muhoozi Kainerugaba yongeye gukoresha konti ye ya Twitter yagarutse ku ya 16 Mata. Umushinga wa General Muhoozi Kainerugaba
wavuze ko ari muri gahunda ya Muhoozi yo kuzaba perezida wa Uganda, agomba gusimbura se perezida Yoweri Kaguta Museveni uriho kugeza ubu. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yategetse kuva muri Mutarama mu 1946 ku butegetsi bw'igihugu NRM. Icyakora hari bamwe bemeza ko umukwe wa perezida akaba n'umujyanama mukuru wa perezida ushinzwe imirimo idasanzwe Odreke Rwabogo ngo nawe ubwe ashishikajwe no gusimbura perezida Yoweri Kaguta Museveni, agashinga inkambi ebyiri zirushanwa. Ntibiramenyekana uwo mu ishyaka NRM uri ku butegetsi rizagaruka ku mwanya wo gusimbura perezida Yoweri Kaguta Museveni utarigeze agaragaza igihe cyangwa se azavira ku butegetsi. Ku itariki ya 8 Werurwe 2022, General Muhoozi Kainerugaba yongeye kwerekeza kuri Twitter atangaza ko azasezera muri UPDF nubwo nta gihe ntarengwa kizabukuru cyatanzwe. Nyuma y'imyaka 28, aha General Muhoozi Kainerugaba yagize ati: nyuma y'imyaka 28 nkora mu gisirikare cyanjye cy'icyubahiro, igisirikare gikomeye ku isi, nshimishijwe no gutangaza ko nasezeye. Njye n'abasirikare banjye twageze kuri byinshi. Mfite urukundo kandi nubaha aba bantu bose bakomeye n'abagore bagera kuri Uganda buri munsi. Icyakora umunyamakuru w'icyamamare wo muri Uganda Andrew Mwenda, inshuti ya hafi ya General Muhoozi Kainerugaba, akaba n'umuntu wahoze ari inshuti ye, yashyize ahagaragara amashusho ye ku rubuga rwa Twitter na Muhoozi Kainerugaba nyuma y'amasaha make cyane nyuma y'ikiruhuko cy'izabukuru cya Muhoozi, bigaragaza ko asobanura neza ko ikiruhuko cy'izabukuru ngo kizaza mu myaka 8 gusa. Amatora ataha perezida wa Uganda akaba ateganijwe mu mwaka wa 2026. Ku itariki ya 11 Mata mu mwaka wa 2022, General Muhoozi Kainerugaba yongeye kurikoroza kuri konti ya Twitter yari ifite igenzura rya Twitter MK Kainerugaba. Ntibyahise bisobanuka impamvu yahagaritse konti ye, ariko hari amakuru yavuga ko Muhoozi Kainerugaba ubwe ngo yatinyaga ko hazabaho kumurwanya kandi ko yibasiwe na Big kugira ngo amucecekeshe hamwe n'abari bamushyigikiye. Mbere yo gukuraho konti ye, General Muhoozi Kainerugaba yari yashyizeho gahunda yo kwiziza isabukuru y'imyaka 48 yamazeho ari kumwe n'umushinjacyaha mukuru wa Uganda Kiryowa Kiwanuka nk'umuyobozi wa komite ishinzwe gutegura isabukuru y'imyaka 48. Urutonde rw'abanyamuryango 28 bagize komite ishinzwe gutegura uru rwari rugizwe n'abandi bantu bakomeye bo mu muryango wa Uganda, barimo abanyamuziki bakomeye, abayobozi b'ingabo, abayobozi ba leta, abanyamakuru ndetse n'abadepite bakomeye mu gihugu cya Uganda kandi bavuga ari kijyana. Uburyo budasanzwe General Muhoozi Kainerugaba yari yakoresheje kugira ngo akoreshe urubuga rwa Twitter kugira ngo agire icyo atangaza ku mugaragaro ku bibazo bimwe na bimwe byoroshye hirya no hino muri Uganda ndetse no mu karere. Ibi byamushyize hamwe na UPDF kubera ko ari umuyobozi w'ingabo zirwanira ku butaka mu gihugu cya Uganda. Ibi kandi byabaye mu gihe UPDF y'urwayo irwanya amakimbirane amaze igihe mu baturage mu karere ka Karamoja, arimo aborozi b'inka bazwi cyane, aho Muhoozi Kainerugaba yavuze ko azareka inzira z'ububanyi n'amahanga kugira ngo amakimbirane arangire, asezeranya kuzana ikuzimu abagize uruhare mu cyo yise ubujura n'urugomo. UPDF hamwe n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo barwanyije umutwe w'abarwanyi ba ADF mu burasirazuba bwa Kongo muri Operation Shuja yatangiye mu Gushyingo kwa 2021. Ku itariki ya 16 Mata 2022, nyuma y'iminsi 5 nyuma yo guhagarika konti ya Twitter, General Muhoozi Kainerugaba yongeye kurikoroza, yandika agira ati: ntuzigere utinya abayoboke banjye n'abanshyigikiye. Nagarutse narafashe imyanzuro. Iba ariko ntabwo byasobanukiye icyemezo cya General Muhoozi Kainerugaba icyo aricyo nicyo cyari gishatse kuvuga. Ku ya 13 Ukwakira 2022, General Muhoozi Kainerugaba yongeye gukura impaka, nyamara ubwo yandikaga ku rubuga rwa Twitter avuga ko bizamutwara ibyumweru 2 kugira ngo afate Nairobi, bukeye akurwa ku buyobozi bw'ingabo zirwanira ku butaka mu gihugu cya Uganda UPDF.